leli khehla lelathi ngoyena ngicela udriver nimshiye kulona abafana bami you know why unikeza legasoline into engithandayo mina kakhulu ile kuhlale niqoke kanje neclean so sibalekile yabo babili ngaphambili 2 4 6 9 so futhi nonke senjani ke manje senjani Ubaba uNala wamathole funerals omunye wabantu asebenesikhathi eside bexhasa nje yonke i-cause ethinta uMaskandi. Besizana kakhulu lapha noMtshengiseni especially makunemicimbi elaphana kaMtshengiseni kumcimbi kaMtshengiseni engasekho emhlabeni buwenziwa lo mcimbi loyo bekuyi ubaba Nalo besiza kakhulu noma esihambile uMtshengiseni ubaba Nalo waxhasile amageza amahle until uPotso azahamba kuhlukwane bese kuba nezinto ezithize ezenzakalayo. Idandi July uyibaba Nalo naye one talent elikhulu noma ke obambe iqhaza elikhulu ukuthi ibe impumelelo and lo Dandi July uyayithanda kakhulu umthandela SK because usukazi umthandela ukuthi ufika abuse lapha since kuba kunala ke emkhonzile esondelene kakhulu kodwa ke phela yaphila nabanye abantu kunala kodwa kwamanje ke ukhonze ukusebenzana lensizwa le umthandeni ke SK lapha ke ube chasa ke insizwa lezi ezisebenza no SK iSK Brothers esiyakhumbula futhi ubaba Nala usebenza kakhulu ekuxhaseni emicimbi kaMthandeni eyedlule Mthandeni experience enokuba lapha kwahlabisa ngicabanga ukuthi kwahlabisa uba lapha maqala unyaka njalo ngey4 noma ngey6 January ya depend ukuthi iweekend yokuqala iba nini kuba nomcimbi omkhulu ke usuke celebrate uMthandeni uJohn Mthandeni ukukhipha nje ingoma eyenza kahle online eyokugcina ukuyiguthi shama awazi ayi2 bekuyo celebrate ke lapho ke emdletsheni abantu bakhona bayajabula kakhulu ukuthi yana bewalethile umcimbi omkhulu kangaka bebone nabantu abadumile abantu abanjengobani uBig Zulu anganowe khona Big Zulu no Lwandle Nkulu ngiyacela bekhona uJumbo nabaculo abaningi banjengo uMcockstad so kuba mnandi kakhulu uma ke befikile abantu kodwa ke indlela kaxhasa ngayo ke amaciko akithi ke ubaba Nala ke iyamangalisa kakhulu akusiyona into mhlawumbe omthandeni abaxhasayo abanye abamemezeli uyabaxhasa uyabasiza kakhulu nje ngemali umuntu osizo kakhulu especially lapha kuMaskandi mina engibona ngathi impela indima uyayidlala kakhulu nokhuba nawo kwakuveza ukuthi yakuyamsiza le ndoda kumele ahlale live lapha ke eCarnival City so angeke ukuthi mhlawumbe uzothi uyaxeka wena ngoba ubona ngathi akakaveleli kubantu ngenzeka lo mculo loyo usemsizile need wena awazi mhlawumbe ngizothatha ukuthi ilunda likabani egcina kosuku umuntu lokho akwenza ngemali yakhe afisa ukusiza lo amthandayo kuzoba kanjalo and lokho makuzomkhulisa lo mculi loyo ukuthi aye phambili akhulu ngomsebenzi wakhe inyawo zibe lula ukuthi befinyelela lapho abafuna ukuya khona ilokho kufunakalayo irrespective ukuthi thina abalandeli sifila kanjani akusho ukuthi ngesikhathi ukuthi nje ngajabula ukuthi izinto ezinje masezenza kwabanye abaculi babe sebethola amagama kuthiwa amakhotha something sebebizwa yiba abalandeli ubumculo ofanayo ngoba kusa benefit yena openly ingathi umuntu uthizeni noma sekusizwa abanye abantu bese kuba namagama ke azobalandela because kuba buhlungu ukuthi uma isasebenzela wena kube kuhle uma sekusizwa abanye abantu sekuvela amagama ke athize ilokho ke ungiphathe kabi kodwa nje okwamanje ngithi mina hayi kuhle sikubonayo kwenzeka indlela nomaskandi sibe kakhulu lapha kuba kunala amathole funerals ngokusiza lezi insizwa nisale kahle.